August ni sari kumsang ni somni pathum thochan ni ani a inzawa in chibaile vekule Manipur Buai chhan keimarin dan le mudan diktak kumsang ni pakwa tangkhan lamka district area chung khopali vela thilmaktak antonga chuchu Manipur sarkar chuan shia in mithiamte akau thuaya chuta anthil mu chwa chu oil ani chutia Manipur tribal area chunga oil omnian shiata ka chuan central bank athleng ngala tichuan oil company ten maron lak antuma nima sila Manipura tribal mizo ten na satakin anlo do dal to ani kumsang ni soma po Manipur sarkar chuan oil hip chwa phalna license ru company alo pe a mase hemitum hian tribal ten kanram chung ani a kan phal lo ti in anlo do dal le a company ti hian engamo chen zir chiangin khur somthum anlo lai to a oil po acha in atam hle mai ti in asoinan gold land in Manipur anti hialani oil hirin danin 5 trillion cubic feet vel omni in company lam hian an soi tichuan kumsang ni sompalia India rama BJP alo sarkar tan khan Modi a chuan he oil khurle atam zia shia in hip chwa adu ta a mase tribal ram anisi a direct ta kamalak RMC lo Manipura BJP alo chakve ta chianen biren singanen anrel dun nge ni tribal ram chu chu sakdanan ngai to atanta a langsar taka chu antum chuan khovel mit muwa anmol phone sadon si a thiam taka mi kutarul kozen antum ta nge ni tihan nam isu buaina alo chuak tanta ani he oil khura oil te hip chuak tur hian Modi a hian Netherland Oil Company Jubilant Oil and Gas Limited te alo tie up puivek to in malak mai thei ani silawa Biren Singa apus tranta ni in arin thei ome Biren Singa chuan direct takin tribal area powara nei silawa tribal ten he oil omna hi anveng ve tlat boxi a chu mei te ten kuki helten popi mun an siam ti in an soi chuak thin helai ram hi kuki ten popi mun an siama smuggler lar an ni ti te pon an soilar li a ni e popi chu Manipur Narcotics Branch le Central Trangdonin an buai pui deu ringa thina le in ka na buai na khop atling lo India rama po Uttar Pradesh Madhya Pradesh le Gujarat a hian popi chu tam tak thar ani a India rama popi 80% hi heng state pathum te thar chwa he ni tichuan Biren Singan ram a chu sak mai thei boxi lo wangin meitei NGO te fuin meitei te ram azima nakin loka chuan kan la to don ani ti te tin tribal kwata in kuki mizote civil service a anlut zela Manipur officer zongzong hi kuki vek anla niang ti te in meitei thlai ril ru amina schedule tribe pa meitei te anin le theina turle schedule tribe ram an chu sakna turin project lian pui akal pui ta ni in arin thei ome masia phena thilpui mo tak om chu schedule tribe area chunga oil tam tak khalak sak andu wang ani theizo kangem tichuan meitei ten schedule tribe ni chu central lama andila masia anpas le mai thei si lovin tharum mangin tribal ram chu chu sak antum ta a chu chuan voina thina tam tak hi athlenta ani meitei NGO member tam tak hian Biren Singale Modi a game plan nia lang hi shia sela chuan an silai khumor hian zofa te lam nilavin Modi ale Biren Singalam a hoide to nge in arin om an tu le fa te nun na an chan hnim to sia engwangin nge heti fakawa nun na aliam to chungpoa Modi a tong lawa angoi tlat na chan kan ti chuan adu ama tribal te engatan ma min tilawa tin zofa te hian ando ring thei ring lovin thodeb de phian alo thlir mek nge yang ti hi arin thei ome chumi konga support thei tu to Forest Conservation Act 2023 po pas rum dan an ngai tua pha ta zel ani po arin thei ome khilai muna Central Armed Forces ten kem kan sadon an ti hun huna FCA 2023 an lo pa sangin Forest Conservation Act manga exemption pack anninga kem chu ansale mia theibik heyan tribal zofa ti hi chungrila inzom na thatak kan nei ni ti shiain arwala tribal zofa ti min khoi antum ni in arin thei ome nima sila thi sen tam tak aluang chungpua langoi zela in soithiam ngai na shi to lovin Lok Sabha le Rajya Sabha Assembly po voiriat lai atel pui to lo ni in asiata hero rel na sang pani assembly a hian minute khat po Manipur conflict issue hi soilan tur agenda po an chop du lawani
mase opposition lamten shem huamin Manipur chungchang hi ansoi lang luita ani kumsang ni som panga jun thla khan UNO chuan San Francisco a akum somsari na aloma chumi tum chuan tribal nampali independent self determination a phal saknia shiatani a chung pali zinga chuan zoro te malak na in zonation chu tel ve lo ni ta a Zoro President Puarlel Thangmoi Nena Chuan Independent Ramin Ni Chuan Inga Muchen Administration Le Economics a buaina Sadona in country caretaker Turam Tifelin July Geneva I local donia ti in antla ta a lom takin Zoro President chu Mizorama alo honga thilti fel nuwa ro pui taka puan chwa tumin July thakum sang ni som panga chuan Geneva azuk panta a mase bathroom a thia chhar alo ni ta ani puar thang moya thi dani amakli a ngai po atha theilawani khoiram emo assassin kutnu te po ang don done katiril ru mizo arsilian takle father of the zonation ti hialphu ramle nam mangai tu ani independent tumngot india inarem ti donem ni kanti mai theya nima sila india hian kumsang ni pasari khan tribal te dikna hum himle andu than theina rights declaration on the rights of the indigenous people UNO member zongzong ma ban pharme vin apom tholo lan tir to ani hei wang hian india hian independent thei kan ni ti hi shiain tuna india kan lani chung hian constitution mangana setaka kan ramle rohlu min rok atum mek ani thei mai angem chutiang story ti chu ani deu noi ta ka chuan modi hian manipura tribal area a oil tam tak omnia soi hi hip chwa man ngei tumin fing takin biren singanen hian game and play mek ani mai lo mo manipura zo na thak ti tan chuan meitei ho noi som panga vel dan reng hi ahar sadona mizoram atangin engemo chen lo pui theima ila modi aten kan cm litar moi an pek hun hun chu helam kong hi strict taka kalpui ani ngal mai don si a central an lau sianga anton tlang luingam mewang mo hei wanghian nationalism konga kan kailu thwai nga ya zonation mizowa kan zawaya kan lungrual thwai hi atrolin amon mo thak le to ani lalnun fela chong thu Manipur Chief Secretary Vinit Joshi le DGP Rajiv Singh te chu Delhi a camping an nei meka MHA senior official te komin Manipur State din mun an soi ho thudon danin Manipur Chief Secretary le DGP te hian nimin khan Delhi an thlenga hemi chung hian Manipura tharum thona thar athleng na sahle ni chuba ka Manipur DGP hi Supreme Court in voina Manipura tharum thona chungchang thubuai ngai to huna ama in lan turin a kobok hearing a hian Manipur Chief Secretary Dr Vinit Joshi po ateldon ni in thudon na chuan atarlang meinilia thleng wangin police pangate anna tanga choltir anni ral thuam ruk bo chungchang chui turin IG rank officer tir anni Manipur police te chuan meinilia meiche pani sarua ka siama mual pho taka mi puiten kong anzo lui tir na muna police station in charge tetelin police panga an suspend ti official te chuan pathian ni khan an soi official te chuan July ni som pakwa a he thleng video an chu anu loka Manipur police te chuan Thobal district a Nongpok Sekmai police station a station in charge le police midang pali suspend an realty an soi he malak na hi rang taka kalpui ani a ni tin michen khatin heng police te an duty an nen lo wanga an choltir te an na tho na huna an duty po sa shwai kir an ni le na tura noran huai hut chung point engma omzia omlo ti an soi state police te chuan August ni thuma Bisnu Puraral thuam da na mun rok ani theidan chui chiang turin Inspector General of Police Noya hun bituk neya chui chian turin thupek an pebok ni inan soi PTI ne nan in biakna thilthleng shetu official ti chuan meni thuma tanga meitei tamjok le tribal koki community in Kara state chunga tharum tho na thleng chu ti top tumin Manipur police te chuan thei top an chwa thuan soi dan le thupek ti chiat na chu siam that tumin manmo takamalak ani theinan police te chuan beidong lovin ma an la ti an soya army le Assam Rifles telin agency dang te puina in thil trol poimo tak tak te chu kan bo zui theita ani tun thleng in thubuai sang sanga mi zathum velman an ni to a namin kara buaina chwa la hian zero FIR zia lu ani to a an claim zong chu cross check angai ni anti official ti chuan tu naya bullet caliber sang round sing khat sang kwa AK series assault rifle gatak rifle pathum self loading rifle
za somkwa panga MP5 silai panga ruk bawani chungchanga hian time bound inquiry kalpuyani thuan soibok Bisnupur district Naran Seina a Second India Reserve Battalion IRB headquarters atangin 9mm pistol som paruk bulletproof jacket somni panga carbine somni pakhat hand grenade za somni palile thildang ruk bawani anti Inspector General rank officer pakhatin inquiry hi akai shwaya karuk chungin zo felani tur thu official te chuanan soi official te chuan thamasa khan airport pona Inspector General rank officer pakhat be ani nuwa mi somthum velman anni thon soibok July ni som panga naga marine lady pakhat rap thlak taka thani chungchanga hian mera paibis women torch bearers panga tilin mi pakwaman anni tobok Manipur Buai zual zel vangin Central Force tamzok in Manipur an thleng Central Armed Force CAF Sipai Company somdangin August ninga khan tharum thona nasatakara Manipur State an thleng le a buaina chhuana mun Manipura hian buaina achwa chunzom zelani official notice ina tarlan angin Central Reserve Police Force CAF Company panga Border Security Force BSF Company pathum Indo-Tibetan Border Police ITBF Company pakhatle Sasastra Simabal SSB Company pakhate chuan August ninga tlai khan Manipur an thleng ani Mei ni thum kumsang ni somni pathum atanga namin kara buaina chuak wanga Marchak State Manipura boruak thalo ommek chungai toin CAF da bel ani thilkheng langsar taka chuan the Kuki People Alliance chuan Biren Singa Sarkar thlopna an hnuk kira hei Manipura tharum thona chuatanga thlathum hnuwa ani MLA pani nei party chuan governor nena le khan thona tuna namte inkara buaina chuak mekhi uluk taka ngai tuani hnuwa Chief Minister Biren Singa kaishwai sarkar thlop chunzom zel chuan engma ra achwa asilawa chu wangin KPA in Manipur sarkar thlop na chu hli sakni ro se anti Manipur Buaina Biren Singa sarkar in thlop tu ahlo BJP kaishwai Manipur atangrual sarkar chu an state a thlathum chuang chi le chin kara buaina chwa tak wangin an tho pui party pakhatin akal santa a boruak tangthar le meka sarkar lai puin sipai atirlu belbok BJP kaishwai Manipur atangrual sarkar chu Marchak state a thlathum chuang chi le chin kara buaina chwa tak wangin an tho pui party pakhatin akal santa MLA pani nei Kuki People's Alliance chuan zirtopni khan governor Anusuya Uiki nena sarkar an thlop nahi an hnuk dok ti an thlena anni hi chuak ma se Chief Minister Biren Singa sarkar ro ader thon pha lawang uluk taka soihowa inron ani nuwa sarkar kanthron mek Chief Minister Biren Singa sarkar tilring chu Atei talawa kan ngaya KPA in sarkar thlop na chu kan hnuk dok ta ni ti in KPA Chief Tomang Haukipan lekha thelua hiana ziak KPA hian cycle bial tu kimnio haukip hang single singat bial tu chinlun thang te chu member somruk omtheina assembly a an MLA nei anni a BJP hian MLA somthum pani nein Naga People's Front ayo pangale independent MLA pathumin an thlop boka hei wangyan singa sarkar hi ala tumai theilo politics sa inlum le thara om tu ka chia hian Manipura hian tharum thona lian tak thleng le in mi paruk anthia Bisnupur Churachandpur district karam ria nilenga inbe ina thlengzuya inrin ni khan tun nai thachan bichunga ni khata thi an tamber ni ani boruak tangthar le me kara hian sarkar lai puipoin inrin ni zan khan imfala ven him na thoktu turmi zakwa thon lo bel le tabok Union Home Ministry hian me ni thuma buaina achwa tana tang khan army le paramilitary force mi singli chuang ada lu to bok Manipur Buai na hi Kuki ten meite in scheduled tribe status nei andel na du lo nan lan tira tanga intran ni in mi za somsari vel thito in mi sang tam tak bai vain anom pha mek bok source Zalen